Kako da kupimo jaknu na sajtu militarishop.rs. Odabrali smo na primjer crnu vijetnamku, kliknemo na nju. Sajt je učito jaknu, birate veličinu, na primjer XL, količina 1, dodati u korpu. Gornjem desnom uglu vidite korpu, 5900, idete na plaćanje. Ovdje ukucavate polja sa zvezdicom, na primjer Ana Perić, e-mail adresa Military Shop Beograd, telefon mobilni ostavite da bi mogli kuriri da vas pozovu, adresa Bulevar Beograda, broj ulaza na primjer 22, opština Beograd, region Srbija, PTT broj 11130. Možete u napomenama staviti ako još nešto treba da znaju naši zaposleni u firmi. Čekirate polje da prihvaćate uslove poručivanja, idete na dugme naručite i u nekom kratkom roku vidjet ćete vaša porudžbina je primljena, narudžbenica ta i ta. U isto vreme na vašu e-mail adresu stiže vam e-mail notifikacija, evo vidite ovdje da je vaša vijetnamka poručena. Možete očekivati robu da vam bude isporučena narednog dana.